ngol tawata goto kala e meɗen landoytengol yawmal qiyama yalli o nanano ngol ɓaawo nde o nani ngol tawsi o gollitirno ngol hulen Allah subhanahu wa ta'ala wallen mo kanko Allah fiyo o wallu en wallugol Allah subhanahu wa ta'ala ko etagol yamiroje makko ɗe waɗe eto ko o haɗi kon acce e kala ko wonta sabu ha ɗum ɗo wona waɗugol ɗum woni wallugol Allah subhanahu wa ta'ala ɗoftemo kanko subhanahu wa ta'ala o yoɓay Allah subhanahu wa ta'ala o ƴetti garanti wondema kala neɗɗo dariɗo wallimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko Allah kadi o yoɓitira jommuɗum wallitagol mo nde tawno kanko Allah ko jon doole ko o foluɗona o dartete ko ono yimɓe anden haray ko wiyete ko gomɗinal ko wiyeten kon imanu ɗum ɗo wona cuɗari bimana ɗum na kufune watteteɗo noon wona dolokke watteteɗo noon imanu wona cuɗari wona ko yela kadi wiigol tun komi gomɗinɗo ɗum ɗo wona imanu ni iman ko laɓɓingol ɓernde muɗum nden ñinnugol ka ɓernde muɗum tutaka nder ɓernde muɗum gomɗinal muɗum ngal golleji ɗin kadi gongina ɗum so tawi neɗɗo nodditike wondema himo gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala tawi gomɗinal makko ngal yaltitaali ka konnguɗi makko gomɗinal makko ngal yaltitaali ka kuuɗe makko haray yo anndu ko wi ko himo gomɗini ko fenande sabu gomɗinal ko hunde nde tawata nde wawata wonde ka ɓernde si wona nde yalta ka konnguɗi hunde nde tawata nde wawata wonde ka ɓernde si wona nde yalta ka kuuɗe maɗa idan gomɗinal ngal wona cuɗari wona yela ko tutoto ɗum ka nder ɓernde tawa golle maɗen gonginayi ɗum konnguɗe maɗen gonginayi ɗum waɗugol ko Allah subhanahu wa ta'ala wima kon tawa kadi hiɗa welti nde hiɗa waɗa ko Allah wima kon na waɗugol ko Allah wima kon hara hiɗa ɓitti hiɗa waɗude fi ala ko wawɗa hiɗa wadde ɓay an sa waɗali ɗum haray hiɗa mari ella ɓawo ton wona ɗeɗo golle gollirgol wa gollanowo neɗɗo ko sendidiri maccinɗinanagol Allah e maccinɗinanagol neɗɗo ko ɗum ɗo siɗa maccinɗinanade neɗɗo haray hiɗa monanimo ka nder ɓernde ma hiɗa añimo ka nder ɓernde ma hiɗa maccinɗinanade mo fi ala ko wawɗa joni noon maccinɗinagol Allah ngol ko taw hiɗa maccinɗinanade mo kono hiɗa yiɗimo ka nder wonki maɗa hiɗa weltanimo ka nder ɓernde ma e hoore konɗamo kurkanade kon si a gollirani Allah wono golliranta neɗɗo haray a perdi sabu Allah subhanahu wa ta'ala hiɗa ɗen golle yo taw nde hiɗa juula ma nde hiɗa hoora ma neɗa ƴetta ngel ma ngel okkitira ma kala ko watta fi Allah subhanahu wa ta'ala hiɗa wadde ɗum e hoore hiɗa welti kadi ka nder ɓernde ma idan haray koyo neɗɗo waɗi ko yamiroje Allah ɗen subhanahu wa ta'ala o acca haɗoje makko ɗen sabu wiigol ko julɗo ɗum na ko metti fi noon neɗɗo fof e meɗen no wawi onditude hunduko mum kon o wi'a hoore makko ko julɗo goto kala e meɗen no wawi feƴƴude ɗon bal o uddita hunduko makko on wiya ko gomɗinɗo ha golle e konguɗi jokkali nafata hay hunde seede muɗum ɓeɗo naafiqiɓe ɓe jantino Allah subhanahu wa ta'ala goto wawata wiide naafiqiɓe wiyano la ilaha illallah goto wawata wiide wiyatɓe naafiqiɓe wiyano ashhadu anna muhammadan rasulullah goto wawata wiide ɓe salliganoki ɓe juuli ɗiɗo fof ɓe wannuɗi kono nafano hayƴi fof idan naafiqiɓe ɓe salligino ɓe juuli ɓe jantotono inde Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wino hoore maɓɓe koɓe julɓe balɓe feƴƴuno ɗon ɓe wi hoore maɓɓe koɓe gomɗinɓe ɓe arno ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe seedi yeeso nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam qalu nashhadu innaka la rasulullah ɓeyi muhammad menen meɗen seedi ko a nulaɗo Allah ɗo wolingol konngol kono tawi ka hunduko na gonga ala ka ɓernde idan ɗum haɗali Allah subhanahu wa ta'ala wi'i kamɓe ɓeɗo naafiqiɓe kaka koose yiite leyɓe wonoyta limaga li anna hadihi lshahadati wal ayman lam tasdur an yaqini wa imanin wala an qabulin wa iz'an nde tawno ɗi seedanduji maɓɓe ɗo argol wi'a naafiqiɓe yeeso nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nashhadu innaka la rasulullah wolugol maɓɓe ɗo konngol ɗo ɗum wona e ɓernde wona e gomɗinal wona e
waɗi fiijo ɓe heɓu kaɓe wona fii watta ɓe accide hoore maɓɓe fii watta ɓe haɓe fiita ɓe raɗe ko ɗum ɓe wuldano ko konngol idan si tawi ko no wuulirɗa an kadi anndu ka ɓe yahi ɗon ko ɗon yahata ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o ñaawata ñaawuji ɗiɗi goɗɗo wowlata ka hunduko mum ko ala ka ɓernde Allah yoɓa on ɗon bone an kadi wowla ka hunduko ma ko ala ka ɓernde Allah yoɓima moƴƴere Allah ñaawirtama idan ɓeɗo wondaduji maɓɓe ɗin ko ɓe wondanno kon julɓe ɓen e ko ɓe arnoɓe seedi ko yeeso nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ko ɓe jantino inde Allah kon e ko ɓe salliginoɓe juulinkini kon ɗum ɗo fof nafanoɓe hay hunde nde tawno ɗum wona e nder gomɗina ɓori wona e jaɓugol wona e weltorgol ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala riiwi imanu maɓɓe en few o wi wa min annasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmi al akhiri wa ma hum bimuminin ɗo wattane yila moƴƴa aya on wona e maɓɓe kamɓe tun woni ko kiɗi siko kamɓe o yewtano hanki hande ko enen aya o wona yewtede kamɓe ɓe feƴƴino tilka ummatum qad halat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ɓen ɗon ko jamaɓe feƴƴi no woodaniɓe koɓe faggiti kon onon kadi ko woodani o hande ko faggi idan wa min annasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmi al akhiri subhanahu wa ta'ala wa ma hum bimuminin no e yimɓe ɓen udditowo hunduko mum wi'a gomɗini Allah gomɗini ñalande darngal tawa wona goonga makko ko yela fal imanu عقيدة راسخة قبل كل شيء تنتج قولا سديدا وعملا صالحا تنتج الحب لله ورسوله والإخلاص في توحيد الله واتباع رسوله الإيمان جد وعمل ومثابرة ومصابرة وحبس للنفس على ما تكره من طاعة الله ومنع لها عما تحب من معصية الله إن للإيمان علامات كثيرة ذكرها الله في كتابه وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته منها على سبيل المثال عندن هاري ko wete imanu kon ko aqida finde tutine ka nder ɓernde nde tawi nde rimay konngudi moƴƴi nde rimay golleji moƴƴi nde rimay yiɗugol Allah subhanahu wa ta'ala e nulaaɗo makko on ɗum rimanay neɗɗo on wootinɗingol Allah laɓɓina kadi Allah ka wootinɗingol mo neɗɗo jogiiɗo iman kasidata e Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo jogiiɗo iman o noddidata Allah e goɗɗum goo neɗɗo jogiiɗo iman o hoolorta goɗɗum goo o hoolora Allah kadi watta hoore ɗon idan imanu on rimanay neɗɗo on konnguɗi moƴƴi taw so tawi neɗɗo no gomɗini wona konngol wo konngol yaltata ka hunduko makko nde mo wowla fof nde mo wowla o miijitata o anndangol konngol ɗo no haani ka o wowlangol o wowla ko o gollata kon kadi o ndaaray o tawa ɗum ɗo koko yamira waggol so immo o waɗa o immata ko ɗum o jumpano o faalira o rewira ko faalira o haɓɓo wona julɗe hoore ɗum iman ko soobinaare e golle ko tawata kadi ko tabitugol wona gollugol seeɗa acca wona waɗugol hannde acca janngo bal ko tabitugol e muññagol imanu ko humugol wonki maɗa kin forsaaki ki waɗa ko Allah faala kon hay siki faalaka tan fannin a waawali forsude wontima kin waɗinaki ko Allah faala kon hay sino mettaki kanki sabu ɓuri heewde kon ko welta Allah kon koko mettata wontima kin ɓuri heewde ko welta Allah subhanahu wa ta'ala kon ko mettata wonki jiɗi kon ko ɗum waɗi imanu on ko ma jaɓa waawa wonkima kin haɓɓaki jogoɗaki waɗinaki ko tawata kon ko ɗum ɗo welata Allah e hoore no mettaki imanu ko jogitagol wonkimaɗa kin accinaki waɗugol ko mettata Allah kon hay si tawi no walaki kanki wonkiki fannin a wawali ɗi ɗiɗi haray wiigol ma heɗa gomɗini ko yela wonɗa a wona taw gomɗinɗa fannin a wawali forsude wonkimaki waɗina ko welta Allah kon fannin a wawali forsude wonkimaki accina ko mettata Allah kon wiigol ma fa gomɗinno ko yela idan haray ko wiyete imanu kon ko yiɗugol Allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo makko on tawa rewata si wona Allah jokkata rewirta si wona ko nelaɗo addi kon kadi kala neɗɗo jaɓuɗo ka hakkil muɗum hooli wondema no woodi e yimɓe wawɓe addude ko rewirte Allah subhanahu wa ta'ala tawata na nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on ti yo andu o jamfike hoore makko
sabu no jeeya e finde meɗen nden wondema nulaaɗo arta ɓaawo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam annabaajo arta ɓaawo makko idan kala arɗo ɓaawo muhammad sallllahu alayhi wa sallam o inni himo addi ko jantorte e allah ma himo addi ko juulete ma ko du'orte haray landemo kanko kadi ko annabaajo si tawi na o annabi na o nulaaɗo yo anndu o mara haqqe o mara droit o mara goonga addugol ko allah rewirte sabu allah ko kanko nodamo faala o jonna ko faala ko idan haray iman no mari mandeji allah subhanahu wa ta'ala jantike ɗin ko deftere makko nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe jantike ɗum ko sunna maɓɓe allah subhanahu wa ta'ala wi innama almu'minuna alladina ida dhukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة عند ربهم ورزق كريم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الله سبحانه وتعالى o sifanike en sifaji yimɓe gomɗinɓe ɓen ɗo wona ya jokku goɗɗo ndaaramo yalli ko gomɗin ɗo bal ko ya wallinɗi yeeso ma ndaara hoore ma yalli ko a gomɗin allah subhanahu wa ta'ala wi innamal mu'minun ko woni yimɓe gomɗinɓe ɓen alladina ida dhukira allahu wajilat qulubuhum ko ɓen ɓe tawi si fii allah no wowleede ɓerɗe maɓɓe ɗen ndaaru hoore ma moƴƴa saata hoore ma moƴƴa si tawi fii goɗɗo e yimɓe no wowleede e si ko fii allah e wona e wowleede si tawi ɓernde ma nden no sendidiri hakkunde ɗin ɗon ɗiɗi alhaali ma on no serti hakkunde ɗin ɗon ɗiɗi haray a heɓi darja alama si tawi fii allah wowlete harano wasi ko fii neɗɗo o neɗɗo wona wowlede yeeso maɗa fii allah wowlete tawa no wasi ko fii piyowo balo wona wowlede yeeso maɗa tawa ɓernde ma nden ko non wayi fii allah no wowlede haray darto hoore ma moƴƴa taw o wi innama almu'minuna alladina ida dhukira allahu wajilat qulubuhum si tawi fii allah no wowlede si tawi fii allah no jantede ɓerɗe maɓɓe ɗin hulay neɗɗo mo tawi simo janto allah subhanahu wa ta'ala simo wayi wasi tawi ko inde goɗɗo yimɓe no wowlude bal no woodi yimɓe tawata hay si ɓe jantade inde allah subhanahu wa ta'ala no wa'ani ɓe wasi ko inde piihum e piiji maɓɓe bone wowlude ɓe mara hen jiggol ɓe mara hen mawningol ɓe so a en kulol hay hunde ɓe tanƴinora ɗum ɓe hula ɗum idan neɗɗo so tawi koni wayi hakku makko allah subhanahu wa ta'ala ko wiyata subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah allahu akbar battitana sahati sabu ma anda ko hombo wonɗa wolde inde muɗum anda oɗo laysa ka mislihi chey hunde ala ko tawi ko hono makko si tawi hiɗa janto inde allah a hula hiɗa janto inde allah a hertamo hiɗa janto allah subhanahu wa ta'ala a yiɗamo tawi ɗum sansali alhaali ma o haɗa watta yila idan o wi wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana si tawi ayeje makko ɗen janngama e dow maɓɓe ɓeydanay ɓe gomɗinal alladina yuqimuna salat ɓen ɓe tawata no ñinna julde wa mimma razaqnahum yunfiqun komin ɓoftiɓe kon ɗiɓe itta sadaka e muɗum siforɓe ɗiɗo sifaji ɓen allah subhanahu wa ta'ala wi ulaika humul mu'minuna haqqa ulaika humul mu'minuna haqqa yani almuttasifuna bi hadihi sifati humul mu'minuna haqqa siftorɓe ɓen ɗi sifaji ɗo alladina ida dhukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sifaji jul o wi siforɓe ɗiɗo ɓen ulaika humul mu'minuna haqqa ɓeɗo woni gomɗinɓe ɓen tigi idan lahum darajatun inda rabbihim ɓeɗo no mari darjaji ka joomi maɓɓe wa mawfiratun e yaafuye wa rizqun karim e arsike kadi tedduɗo en andi mo wi ka suratul hujurat innama almu'minuna alladina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus salihun innama almu'minuna alladina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu ɗo o wi ko woni yimɓe gomɗinɓe ɓen ko ɓen gomɗinɓe allah gomɗini nulaaɗo makko on summa lam yartabu refti noon kadi hara ɓe sikkitaaki e oɗo alano ɓen to haɗa mettaki kono angal sikkitagol ngol ɗo probléme o woni
yo taw neɗɗo on no gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala himo gomɗini nulaaɗo Allah on tawa kadi o sikkitaaki podoje ɗe Allah foti ɗen fof o sikkitaaki kambaji ɗi Allah kambi ɗi himo gomɗini nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama himo hooli pellet ko oɗo Allah nuli gooto annda laawol rewetengol yehe ka aljanna ngol sina oɗo kala tindinɗoma laawol ka rewa yaha aljanna harana Muhammadu haraya fayi ko waɗi ko kanko anndi laawol ngol Allah subhanahu wa ta'ala wino ɓaawde baba meɗen adama e seytane haɓi ka aljanna ɓe fokki cippade ko ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun cippe ka leydi on fof mo mi naɓanayi on tindinowol laawol kala jaɓoyɗo jokkude mo mi naɓi tindinowo laawol on o arta e hawa hewta ɗo kala salluɗo jokkude on ɗon o ukkode ka ukkoro yo idan kala wiɗoma feƴƴante yeeso hollema laawol aljanna harana Muhammad andu hara ya perdi ko waɗi anda laawol ngo sina kanko bango Allah andi laawol kala neɗɗo goɗɗo goo wowlowo kala mo woni ko haani ko yottinde inde Muhammad wona inde makko de waɗi o adda addugol ko jantorte inde Allah so tawi ko nelaaɗo addi wi ko nelaaɗo addata addi ukko inde ma ne heewi ta ukko toon kala makko hay goto siko nelaaɗo wiyo la ilaha illallah wiye wi ko nelaaɗo siko nelaaɗo wiyo juule wi ko nelaaɗo wi siko nelaaɗo wi yo hoore wi ko nelaaɗo wi ɗum wata nelaaɗo wi o wi'a ko a wi'i haray a darni hoore ma place nelaaɗo a suumi nelaaɗo wata a sappi yimɓe ɓen e ma acca nelaaɗo ɓaawa yottin ko a yottinowo idan summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ɓe tinnori jawle maɓɓe ɗen e wonkiji maɓɓe ɗin fi Allah subhanahu wa ta'ala ulaika hum sadiqun ɓen ɗow woni gonguɓe ɓen inen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsiko en gomɗingol waɗa en e gomɗinɓe ɓen okka en sifaji gomɗin الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها المسلمون من منا إذا ذكر الله وجل قلبه خوفا من الله وتعظيما له من منا إذا تليت عليهم آيات ربهم زادتهم إيمانا من منا قام بتحقيق التوكل على الله والاعتماد عليه من منا أقام الصلاة على الوجه المطلوب من منا قام بإنفاق ما رزقه الله من بذلك زكاة وسد حاجة الفقراء والمساكين إننا إذا فكرنا في حال المسلمين اليوم نجل مسلمين بلا إسلام ومؤمنين بلا إيمان إلا أن يشاء الله الكل مقصرون بما يجب عليه من حقوق الله تعالى أو لعباده الله سبحانه وتعالى ورو الله غوتو متيكم ko hande yettude den toro mo yulana la sallallahu alaihi wasallam e be ngore makka den e sahaba e makka den islam hada julugol en la sallallahu alaihi wasallam ko huunde nde tawi julɓe buyno weltindi e muɗum weltindagol e juulugol e nelaaɗo ko fayere molanade balno hani neɗɗo julɗo on hebbina juulugol e hoore nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam sabu ko heɓoto e juulugol e nelaaɗo kon heɓata ko e dewal hay e goto nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man salla alayhi salatan sallllahu alayhi biha asra mo juuli e hoore an julde wootere fet Allah subhanahu wa ta'ala juula e hoore makko laabi sappo yokkiɗi hunde wawata wonde tawa Allah subhanahu wa ta'ala no juula e maɗa a neɗɗo e miskino piiji ɗin fof si wona sabu julgol e hoore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam idan neɗɗo julɗon no hani hebbinde julgol e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono e julɓe taskoɗen hoore meɗen moƴƴandare hombo e meɗen hande tawata si Allah subhanahu wa ta'ala fimum no wowlede ɓernde makko nden hulay o mawnina Allah subhanahu wa ta'ala darten hoore meɗen moƴƴandare so tawi koni alhaali meɗen o waɗi so tawi woni nde eɗen janto inde Allah ma nde hiɗen janga Qur'an ma nde ɗe waɗa kala ko watten e dewe so tawi woni haray fewdo ɗon hiɗa huuli bal hayka nder julde ka nder julde ko jantagol Allah woni to konguɗe ɗin ka nder julde fof ko jantagol Allah kono ndaaru hoore ma moƴƴa ka nder julde ma nde hiɗa janto Allah e ɗi konguɗi ɗi wota nder julde ma ɗo yalli haray alhaali ma on no sandi bal ɓuri heewde ɓay bone huɓintintake ɓuri heewde e yimɓe ɓen ndeno janto Allah hayka nder julde muɗum haray no wayi so konguɗi ɓe woldani maɓɓe woni wolde ɗum sandata e maɓɓe ɓen ndaren ko hombo e meɗen tawata hande si ayeje Allah ɗen subhanahu wa ta'ala
jangama e hoore makko tawa ɗum ɓeydemo iman. ɓeydagol iman wona ɓernde nde wurtoto, ɓeydagol iman wona dol kingi janɗata, ɓeydagol imanu ko ɓeydugol golle mu moƴƴe ɗen. ɓeydagol iman ko ɓoyditagol e bonnireji ɗi wonno e muɗum ɗin. si tawi rowani ndeya o hikka o han joni ka wonnoɗa ɗon ko ɗon wonɗa, bal ma hara ko ɓaawo yaafirɗa. goto fanɗi hasbowo hoore muɗum hande ndaara sengo diina muɗum kan ko jelu o woni avance ude nder. hay waktuji farilla ɗin no fanɗi wonno hasbude hoore mum moƴƴa. idan neɗɗo le no hani dartude hoore mum moƴƴa. rowani ka wonnoɗa ɗon siɗa heddinno duuɓi sappo ɗo e amayde hikka ko jeena heddi, siko duuɓi ɗiɗi heddinnoɗa ɗo e amayde hikka ko duuɓa goto heddinɗa. idan joni noon ñande wo hiɗa ɓurtude ɓattade nde mayata nden, hiɗa ɓuytude golle ma moƴƴe ɗen, hiɗa ɓeydude welsinade fi Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum ko fayira molanaɓe la. idan no hani neɗɗo tawa simo nande qur'ana ñande fo ñande tawa ɗum ɓeydanaymo golleji moƴƴi, ɓeydanaymo jikkuji moƴƴi, ɓeydanaymo wattangol ina hakkude makko e Allah subhanahu wa ta'ala. ndaren ko hombo e meɗen tawata so tawi ayaji Allah ɗen subhanahu wa ta'ala jangama e dow makko ɓeydaymo iman. ndaren ko hombo e meɗen dari tabintini hoolorgol muɗum ngol Allah subhanahu wa ta'ala. tawa wona ko o mari ko mo hoolori, wona ɓe o weldi ɓen o hoolori, wona sabuji ɗi o mari ɗin o hoolori, wona biyeji ɗi o mari ɗin o hoolori, bal mo andi ɓayti mo mari Allah mo mari fof. hara ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko hoolori. tawa ɗum ñande wo o ɓeyta ƴetto ha ɗum no développé o wonki makko ki ɓeydo e ɓernde makko nden o yowo e Allah subhanahu wa ta'ala o yowto e piiji makko ɗi. sabu siko piiji ma ɗi yowiɗa ñande gokkume majji perdi o hakkilmaji bone. idan si koye Allah yowiɗa hay hunde iwata e junngo ma yeede ma hakkille, hunde kadi arta e junngo ma ɓeyde ma dewre. ndaren ko hombo e meɗen woni e darade fi tottugol nde ɗo julde fewndo mayre e nokku mayre eno nde haninno. nde ɗo julde nde tawata annabajo Allah mo tawata ko kanko ɓuri mawnude e annabaɓen fof, annabi Ibrahima alayhi salam. no jeyano e himme makko ɓurɗe mawnude ɗen ka gurdam makko ko Allah sifani en kon fi nde ɗo julde. sabu nde o egguno o yahi Makka o honni ɗon ɓeygude makko nden o huccituno yeeti Allah subhanahu wa ta'ala ko o naɓiri ɓeygude makko nden Makka nafi yeeyugol ko naɓiri ɓeɗen ko fiyoɓe juuɗe. ɓawi o acci ɓeygu makko e ɓikku makko kunɗum o hucciti o wino rabbi inni askantu min zurriyati bi wadin gayri zi dar inna baytika al muharram rabbana li yuqimu salat. Allah mi honni ɓeygude anden e ayde nde rematake wadin gayri zi dar inna baytika al muharram rabbana li yuqimu salata. joomi komi waɗiri ɗum ko fiyoɓe ñinnu julde. o hattali ɗon o fonto juuɗe makko ɗum o wi rabbi jalni muqima salati wa min zurriyati. Allah mi torikema waɗa ñinnuɗo julde min e ɓeygude anden. kanko annabi Ibrahima alayhi salam. yalli Ibrahima ne juulatano ake julata, kono ko hollugol mawnugol fiyake julde nden, hollugol julɗo no hani toppitade fi nde ɗo julde. julɗo hana wadde golle hay hunde no ɓuri ka makko ɗeɗo golle. kala ko neɗɗo jokki no hani si julde nden hewti yo accu. kala ko neɗɗo jokki no hani si julde nden fini yo accu. o yaha faade e julde makko nden, o waɗa hakkil makko kin kadi e julde makko nden, tawa wona yo ɓanndu ndun tu yahu ka o dari o wi Allahu akbar ha o yalta ka julde o anda ko honɗum heɓi, ko honɗum o woni, ko honɗum ne wolani. idan ndaren ko hombo e meɗen darani nde ɗo julde non nde hani darorande noon. ndaren ko hombo e meɗen dari wakkili ƴetti ko Allah subhanahu wa ta'ala arsiku ɗum kon immorde e doole e jaahu e gandal e jawdi, tawa himo wadda ɗum fi Allah subhanahu wa ta'ala, himo wallirde ɗum yimɓe hatton jimɓe muɗum ɓen. ɓe andi nela sallllahu alayhi wa sallam ñande goo ɓe waɗanno sahaba en misal ɓe wi ayyukum maalu warithihi ahabbu ilayhi min mali. qalu ya rasulallah kulluna maluhu ahabbu ilayhi min mali warithihi. qala maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki onon sahaba ɗo on fof moɗon ko hombo e mon tawata jawdi ronoɓe mo ɓen do ni ɓuranimo e ndi jawdi makko ndi. ɓe wi a nelaɗo goto e amen nde ala ɗo si wona ko jawdi makko ndin ɓuranimo jawdi ronoɓe mo ɓen. nelaɗo maaki awa jawdi ma an neɗɗo koko ƴettuɗa hiccinɗa yeeso fi lakara ma on kon. jawdi ronoɓe maɓen koko marɗa ɗo wiiɗa mematake kon ɗum na a jeeyi. idan
ndaren hoore meɗen moƴƴa ko hombo e meɗen tawata hande ƴettay gongel e ko mari kon okka tawa wonkima ko ki kadi dukatama si Allah subhanahu wa ta'ala wi ya waɗu a sattini waɗugol ko Allah wi mako tawi fi Allah nde hewti wo hiɗa mari programme goɗɗo goo o ukkidirte fijjiɗi gerda ha maya idan a settata e probléme dartagol Allah subhanahu wa ta'ala ko masif idan se en daari hande alhaali julɓe ɓen en daari fiyake meɗen on en tawa wi'eteɓe ɓen ko julɓe no ɗuuɗi kono islam no jungo maɓɓe no fande sen taskike alhaali julɓen hande wi'eteɓe ɓen ko gomɗiɓe no ɗuuɗi kono gomɗimɓe ɓen no fande idan fof no raɓɓindini e fi Allah subhanahu wa ta'ala tottugol haqqeji makko ɗi innana najidu fi l-ummati l-islamiyya taqsiran fi l-iman wal-yaqin wa najidu taqsiran fi l-akhlaq al-fadila wa himayatiha wa najidu taqsiran fi l-a'mali bal najidu man yantasibu ila al-islam yaqumu bi ikhlaq al-masajid amama al-musallin wa amama al-wa'izin al-amirin bil ma'ruf wan nahin 'anil munkar innahu nasiya aw tanasa qawlullahi ta'ala fi kitabihi al-aziz ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في غرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم تنتسكي هوري ميدن موجا en tawa hande e nder jama julɓe ɓen raɓɓinɗinare sengo gomɗinal raɓɓinɗinare sengo feltugol hakkude muɗum e Allah raɓɓinɗinare e ɗiɗo jikkuji moƴƴi e hewgol jikkuji moƴƴi ɗin raɓɓinɗinare e golleji moƴƴi ɗin ɗum no heewi e jama julɓe ɓen bal hande sen taskike hakkude julɓe ɓen en tawa neɗɗo wiwɗo hoore mum ko julɗo himo daro sakko yimɓe juulo ɓen juulugol ka juulirde neɗɗo wiɗo hoore mum ko julɗo o wakkito ha o gayna o inna ɗo wajatake ka juulirde Allah julɗo wiɗo ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah goɗɗo wi'a qala rasulullahi wi'a ɗum woltake ɗo est ce que ɗan gonɗa woli goɗɗo wi'a nelaɗo maaki ka suudu Allah wi'a ɗum woltake ɗon goɗɗo wi'a Allah wi ka suudu Allah wi'a ɗum wi'atake ɗon a wiɗo hoore makko a julɗo yalli haray oɗo o wi hoore makko julɗo ka ko julɗo siga oɗo ko dambuɗo hoore mum e julɓe ɓen o wonal taw julɗo si wona ɗum julɗo darata ko soka juulirde yeeso juulowo julɗo darata ko haɗa waajotoɗo nder juulirde ɓeɗo darotoɓe waɗa ɗi golleji ɓe dartu islam maɓɓe o moƴƴa yoɓe dartu imanu maɓɓe o moƴƴa saabu cuuɗi Allah ɗin ko waɗa ko fi Allah ko fi ka Allah rewe sa nani mokko bano dari no sonka e juulirde ta wi ɗon amina sa a jangi falaki goɗɗo wiyay amina sa a jangi naasi goɗɗo wiyay amina ka sa jangi tabba goɗɗo wiyay amina ko par ce que a anda fatiha way so ɗayino goɗɗo tawi amina juulirde nan fatiha ko du'a sa duga wi goɗɗo tawi amina andi ko woni min an woni anda ko wonɗa wolde kon ta a du'o ha gayna wiya amina wiyatake ɓay qur'ana fof sa jangi goɗɗo ta amintina fatiha ko du'a wonno idan ɗum ɗo fof ko holli wowlowo o anda ko woni wolde kon himo majja hay fatiha mo woni wolde fimuɗo idan oɗo no galla o yejjiti ma o yejjitini ko Allah subhanahu wa ta'ala kambirani kon ɓeɗo yimɓe darinoɓe sakki nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e juulirde Allah nde subhanahu wa ta'ala o wi wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi gharabiha toñoɓen fof ƴettude waroɓe hoore ɓe ha e nangoɓe yimɓe toña waɗa kala waɗi ha e ƴattoɓe jawle yimɓe ha e wurtinoɓe rewɓe yimɓe kala toñoɓe wode toñe kon Allah wi ko ɓuri wonde toñowo ko man mana masajid Allah an yudhkara fiha toñoɓe fof ɓuri wonde toñowo ko dariɗo wi juulirde wajatake e muɗum dariɗo wi juulirde juulatake e muɗum dariɗo wi juulirde jangatake e muɗum Allah wi toñoɓe fof ko ɓe ɓuri toñude wa man azlamu mimman mana masajid Allah an yudhkara fiha ismuhu o hattali ɗo wasa'a fi gharabiha o yahi kadi e yirbingol juulirde ɗen yirbingol juulirde o nali ɓugol maadi ndin juulirde ko golleji watteɗi nder ga ɗin ko ɗum waɗi rento ɗen e aybingol juulirde mara probléme ko golleji golleteɗi ɗum noon e ndaarede mo naati ka juulirde golli golle moƴƴe ko juulirde o tawi o golle ko moƴƴe mo naati ka juulirde golli ton ko boni ko kanko rondi bakkato mono juulirde ko juulirde gila ñande nde darna wiya ko suudu Allah ko suudu Allah huuɗo ittanoone suudu Allah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe tawno tanamo temetade capanɗe yoga huuɗo kaaba ka
360 sana mur be tawna ka suudu kaba hodi joina so dum kala joina samna mur kono be inna bay sana mur ndarto na suudu Allah ni be di wana suudu e ko suudu Allah ko be ettino ko ha golle bonde den itta to idan julirde ko Allah jeyi goddo jeeta julirde abada idan yahugol e yirbingol julirde jeya e mudum sokku golde fi julirde no sokka harande yirbi kan yirbali sabu goddo julata to jangata to janta ko inde Allah ko wete suudu yirbul ko hodira idan subhanahu wa ta'ala wi ko buri toñude ko fow ko neddo sakki do rewobe Allah ben ko suudu Allah be do subhanahu wa ta'ala hena ko tediri de ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin hana nano be ndebe nata e julirde den sina hara hibe huli bi mana lette Allah den e hare julbe dimmobe mabbe den hana nano be nan ko julirde Allah den sina hara be huli lette Allah den ulaika lahum fid dunya khizyun allawi waɗode ɗum den sakkotoɓe yimɓe ɓen e juulirde ɗen imma ko waajo ɗoɗo ma ko juulowo ma ko jannowo ma kala waɗowo noone e dewal nder toon Allah subhanahu wa ta'ala ulaika lahum khizyun fi dunya ɓen ɗon no woodani ɓe ɗana ɗo koyeran taw wa lahum fil akhirati adabun adim iɓe mbaɗi ka laakara letto silen hana ñaala ndim hana nama an hana a neɗɗo goto haysina julɗo la siyama iwiɗo ko julɗo ka wi aka juulirde juulatake ka juulirde waajatake ka juulirde jangatake kono juulirde watte o na ɗum jonnata goɗɗo teddungal na ɗum tabintinata goɗɗo teddungal haɗugol moƴƴere nde waɗe ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لاوليائك عدوا لاعدائك نحب بحبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحيي به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا جاهلا الا علمته ولا ضالا الا هديته ولا فقيرا الا اغنيته برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وآت مبتلانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبكلماتك التامه أن تبدل عسرنا يسرا اللهم بدل عسرنا يسرا اللهم بدل عسرنا يسرا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح من في صلاحه صلاح للاسلام والمسلمين اللهم اصلح من في صلاحه صلاح للاسلام والمسلمين واهلك من في هلاكه صلاح للاسلام والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين